Yes, Delight Multimedia YouTube channel ki an DJ Silva. Yewe Acholi kuna meru wachini Happy New Year mwakali bariyo ki pierario we a beach. Fort pia giki iramo mede fort ki wishing Happy New Year. Pangea wene magik barangeni kache fort pia nena la wori imwaka enini. It's very important me wachani Happy New Year. Now, abinu kanya abeskale meneno ngomu beruka time ichabed mukaro ngomu beruka inspiring atira in music industry kawa neno mota telema duong uberutie ikin aman dula chel palwe me walk creative. Yes, art creative kidong luwe mukene maduong matie idul mapapat gin mukelo tele uberutie ni walk ikaramagi yabo po involving luwe mukene madon kaineno walk pole ochungpi West Nile lao kidong kabero mukene chalo karamoja no ukelo dul egini weng matie ikumalme Uganda paluwe kiken but padana magitimu creative ka wachi creative art man berjo magituru dramas luwe kidong dana mapat jo matoro film tekidong tie creative art dul eno kelugero wen karachel ento kina mota dana maduong basically luwe enetie number padana maduong ikumalme Uganda makache we are talking about creative art polkare luwe yekati na machel pien giduong giloyo jo mukene magitimu jay mukene giloyo jo magituru goga giloyo jo magituru maybe actors kingo kijami mukene ni gini dok giduong giloyo. That's why kache nen ginu moiken mabinu polkara gin kong bergi front line then jo mukene ni binu kinge you know ni luwe mukene ben of course they are actors, most of them, some of them are actors mukene pe they are not actors, so through that category now walk ukelo dul pa joani wen karachel ento ti sanction achela kama pero uberti ye malawo maja do kelo tele madit ko uberti magiwachi kache walk enada TP luwe miko malme Uganda nying luwe kikome pere on the list. Yes, afo mateka kita wachikereni wabi kube of course ki ma eneni dula chel mano merkuate kila dita Salim Saleh kidong minwa update ko ngo matika time atirane ilara mu berutie ikindula chel palwe nyo creative art ma eneni walk karachel kili we mukene manotie ikumalo me Uganda wamete wa win konki bota la dit nyo president me ma eneni dul palwe ma enobititwa man Laxzy mover wera jol any line. Hello. Yes, Laxzy afoyo choni. Afoyo choni bana. Afoyo matek. Yes, and now man Silva mete itita komera progress ango matie yub man mano mirwate kila Salim Saleh kidong update mena madong tie on the ground atirane ikom walk kidong unmachal jomo kena mano beru pere idul nyo idul enuni. Afoyo Silva Machel afoil a church before Kiberi Karman many industry me Acholi ki kumalame Uganda. Anya Laxzy mover at the president Megret Acholi Musician Association Dulmati Tiuki Uganda National Musician Federation. Ada ina nyano berati me yamu kama ko berutie ni jomo wono tia tiar kitamogo mapego gugu involving down wing mati creative art industry. Ada wana chero warwata kila dit Saleh mero lawo maja. Yes. Miti obere mabe and foil a chwet ni gamente furu chung ni rit kun yawaji ni gen getting structures medongi kera in place and through these structures miti are implementing meno program megi for the creative art industry me Uganda alone. Mero structure through Ministry of Agenda and Social Development, the UNCF, NCF, kacheka donki federation associations manong tipinka any. Yes. Yada en la dit sali ko mawajani government donki ki plan be the creative art industry. Me Uganda alone, peme Acholi, peme Karamoja, peme Lao. Peme Northern Uganda again, but me Uganda alone. Don't tie, but plan and can rolling, could not tie budget maromo 13 billion.
madong TAP the creative art industry ma Uganda kom 13 billion ni 5 billion no ke miyo people ne ke miyo chene ki federation yes ma chene ni gen ko poko all over the country may yapo structures me kato structure offices many regions ma papat may no ne one ma chala chuli ben one no million a Pawia beach kar moja no million a Pawia beach lao no million a Pawia beach kidong bene a West Nile beno no million a Pawia beach ma chene ke miyo mere me yapo office ba wano kwero ki office ada ena wa ini chene dok tie ma donga mente because ani jawan dok warwara kila dir logo eno ye tamma papan ma wacher kere mandi wa miro studios obeti regions kan mano tie mano pedok la we awa kila mo rin wa Kampala ga yupo we quality sound bed mabe studio je plan no tie motion mageno financial year any geno get enrolling plans any wa but through the structure pagamente madong tie majority the next batch of change magi me and to 5 billion be konye le we mere isako part me kin me deno lim kinyayo lim ching le we adama wano cher kuno kina wa yana wa dong plan pagamente dong tie an gidi ko teach ma tek ne wek no creative art industry be mabe but ben eno choir la jwach piano document mo ne tie ma ke cher ke bor kuno proposal mo ne tie ma ke cher ke bor no ke mer ke kwan ire amin ki mine eno choir en pe GAMA document ne en pe mero ki wai don kon ki kwan ne bene wek en wingo ma ti ye pian ki ti ye ka ma la jwe ma ro ma ngwana bi julo en wai kulo en pe ki kwan en pe mero because government don tiki plan below we and the structure team agri ti kermi implementing plan enoni so mero ayegir mutime en ki ye kuno ada wan ber wacha wai ne na lo we me ko mala me Uganda pikar ma la pegu ber ki kar me no kon ki bot en ko ne ante pa wa kan yes down biro ki cher ki nene wo winyi do ki choko chende ki bore ki cher kere wan don kono en kerwa kwene ada la dirwa en de ol ki lok pele we madong pelare madong wan pongeo but facilitation maki mi ki kuno obero chene just me gwa ko dano mago biro ki chen pen jomo wor ki layer ki area mo ken ma papar go biro vore lodge di chengeno ben lo we gore office pele we baraka ja wonena no mero ki gwak gi ki duak ki ben ken ma yo mabe pian ki gubiro ben no ke chuin mabe bi industry ti ada yano nyang o miyo chen ma nak ma wano biro wa miyo kilo we ma ne ngol bot gen en gen go neno ken ma poko ne ken gi ma mero woro ben ma fuara da so basically mere one fruit ya mulu ka gwak chong o tekiti wano woro now Laxzy yes chene ma kimeoni beru chalo mar chile mar Roma di gwak ma gemeo bolu we en me facilitating gendok well an ki yung bora chene ma kimio pian lu we ma bora ki ker namba no tie piera dek yang kimi chene pe down piera dek yang wen mama no ngara chela chel mero nong chilling maroma li mi ngwen meno totals to about 13.6 million Uganda shillings. But one no ni karma one do no ni well down on my tail Sylvia. I mean Silva. It's okay. No down to a beer ki we to an ano. Mano chena yan dong no bokero wo matek. Ti one poko. Ono ne lao kero go work transport again go nong bene chena mo me transport midwa kogi ki kom chena yan ni and mudo dongi. Ana wando poko kilo we madong pedong basically ni ngarmo no tie ngarmo no pe badano mo berutie inen at least gen go doc ya fure mo chingi okay yes. Now Laxzy ka neno a meeting mo berutie ni mo chero karwate I work kama tele oberieni already no tie jomo ne magu aki I regions mapapat yes magu berutie now emero wachi is it on the same money kere jo chani doc they were catered for yomo kana mapat. Well, ana allo piana ti ngeti chene maki mi site ma mega pipi jo ma mega pi down one piera de yang wen chama no ti but site chane ben go present down ma ro piera beach we are Rio I think ma ben chene ne ki mi bodgi ni gen go kel go mi ki dano enoni e jo ma ti site ma mega ano pangi wele chile andi but gen ben ki mi chene go cher go sorting down ma ti site ma mega. Okay. Now coming back Laxzy Kitungbori ineno ni tamano work gwagu binu kere initiative enuni uberu maraj kere why utamu ni uberu nini Kitungbori kineno ni mamegi
Well, ngeyo ma woko biro, one wing chalo stakeholders ma industry. Ki kupe kedwa, wabero part of the genesis. Okay. One jomo kene, wajogo wachente, wakwanyo chente ki association ma megwa, wa miyu i kicha kuno, wajogo chente mesako, wa miyu kuno, ine nero, wek Germany ward. Kino nero na tiye ni, piano wano ye, wa nero no, ni, nero pa work no tie mabe ba diet mado chero nyuen ner ko beri chani tela magikero peti tela ma tiga tik pilwa ba na cho tela ma mero tik pi jo mo ne manok ken o wa ner ko ko tie pian da wa communication pek yen pe gindo ngej mo ken yen mati ti me no yen pe nge because wa ni jo mo no ke yer ni o bet kong interim guti ka ta made ne no ke ter ne ke present ja guti ke ka ta ko ti o ti ka ta guduk chen bot luak we e yo gu present ka ta ne wa no ba o be ping wa ke ro tamuti ka ta en tamuti kuman da me futi ka re wa represent un ma be da we e yo aka do no ti ka re yen ki be ping de luwe weng ke jo mati creative art kono DJs MCs kono nga ni be ping ti ki ye lo tela gi Madong Silva elni po time. Yero way dano, yero silencing dano, lock pe obo dano, where who be chan, pull down paying a ngom at time by the way. Anywhere ne chama de nero, ka view team because you want to go po pony. Jimmy made a nim dog the second last day, but again picking you mock again. Never. Idea may work, the idea no maquiri. The idea makwiri no but don't kid market you can implementing any apple bit my bear. And the toilet tamano tea ye tama query but don't benefit my wife get matter why tam even when don't tear board game again don't get implementing through structures but don't tear place. Yes. Bien now of course un me kati ki work una ngeni kereno gwak utika neno ni jang madit maybe mamalo Kampala kuja chani peno gwak tika temo ginu moma di so I thought ni woken kadu binu no wero jami mano mer gwak kuchit kuja gituki nguno li tup donkan